Mas Abu Nobo, dus elke dag leer je wat nieuws. Ja? Goede communicatie en samenwerking, interactieve lessen met bijvoorbeeld casuïstieken. De HOH Academy di Horacio Oduber Hospital tra ribe e Fundación di Continuous Learning. Nos busca un collaboration para el context de Aruba, para een betaalbare en accessible opleiding voor IC y SIA studenten. Nos trabaja una colaboración de Universidad de Aruba y el UMC de Holanda. 10 estudiantes, 5 de ICU y 5 de spoedeisende hulp. Y 2 estudiantes de spoedeisende hulp trabajan arriba IMSA. Opleiding de 5 luna largo y ja, nos da hoop e toe studenten ta finish e opleiding. De opleiding ta een HBO niveau opleiding. Nos studenten ta HBO V verpleegkundige e verpleegkundige die EPI. E toe studenten ta traha na hospital o IMSA e daarbij onsiman pa luna pa theorie classes aqui. E opleiding aqui não está possível sem colaboração para specialisten e docenten e praktijkbegeleiders de SCH e IC e nossos colegas de HOH Academy. Okay, dus anterior nós traí opleiding de IC com SCH junto com os partners na Holanda. Esse aí está trabalhando com, mas nós assim de coisa por aí nós zorg para nós een bom partnership com a Universiteit van Aruba e com o LUMC voor Holanda. Então assim nós logra build up junto com o team uma opleiding que está no contexto de nossa isla, de nosso hospital e eigenlijk também que está integrar nossa leina de educação. Lo que está extra bonus está que nós podemos les one-on-one com os estudantes, então assim nós reparar com a tacinha mais ligeira e nada mais entusiasmante também de opleiding. A opleiding consiste de dus IC com SCH, nós temos 5 IC estudantes e 5 SCH estudantes, lo qual de 12 nanta de IMSA. Nós estamos contentes com nós fazer samenwerking junto. Banda de zij nós temos 2 praktijkbegeleiders que também tá guiando na riba vloer e deze mijn collega e Ami daarbij coördineren eigenlijk voor de opleiding junto com ons team.